Mari naman. Maray, maray. Yes, sir. Kajenguk bat ka buram bro na kaliang jongi ki bahayang hasam jong ini di khot jong kayeng ka jongi bala nang lenyo sakmat ni chupan pau nang sukawai kajeng sungu bat lo buram ya ka Licensure Cultural Society namar bakane ka seng kadai ka wai na kiseng ka ba yarap ha yangi sanay sanong kundong kaba pecilan ti yangi kumno bangin yolat ban pak school kon bakinang kistat tinakane ka seng kala pak bon bahagi kena kisamla o jaduk mentaki don kibal puli engineer kibal terai ki kam ki don ru kibadang le school naduk kibahapo ekspos te une u Dikot jong kayeng jong iru udai uwai na ki ta ki balik lang bat kane ka asosyon ka bala yarap ban pa skole u sedu sekarataka tenrai ublai siamla ibit ya u ba unbu jurong ya karta ka jong u tu lobu no ya utang kumba khat ars na mai ai tu lalek sepo karena takaban di school lakum ba ars neme imta tingi susi pad ban ong ba habol wadon tega school karena taka ulayo ke jingpang jadi habol ulayo ke jingpang nakaliang jong ginong hikai kila telepon sangi te nakaliang jong ngilatip jika ta te kila tu bangilara sa hospital ndolo pai sa hospital ula nang jor na ke jingpang te ki nang hikai kila ra apo ICU ki doktor ki batra yang ta kila sumar hoki u kila tristom kamar kila peni ru hangi ya ka video hapor baki sumar ting itu ngi i te nrai sosi ban ong ba kum ki khot jong kayeng ngidang benot ngi kwa ba une u khot jong kayeng undang sa arkat bat ngi nrai lakataru ublai simla ibit su tu ula simno ya u sala dehi nakatagadaw ngiru ngisu kung penkungu yala de ublay dakaba ngila ong yang yala de borok siyeng sistem borok kid khojong kayeng ba ngin ay ka mon ublay ban shania ublay ya ka ay ka ba ule ya kata nakaling junging pidyang soba kitang kita kintin bat saka wero ngapan pau ka jing kublay ya ka Apollo Hospital po karataka nomor kanero kala tristom bah nakamta ka jing bijing biang jong ini idikot jong kani kayeng jong ndrai namar ba kumbang alaong ba ublay imsimla ibit ban bu jrong ya karta ka jong i ta ulah simno celade ke kublay sibon ta kayeng kasem ka jongi rengkat kabalang sewende adventis sok paru ngile penbaj bangin pendep ngen penkuj ka met ka jong i lasai ka sngi ka Arpo tarik haka por si baje no paisni